Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Sembut Menteri Ramba Kajila uba Sniawbhalang Dhar, haka artarik nailar ulawan Ïashim Bynta haka program Youth for Progress, bala penong dengan National People's Youth Front NPYF, jong kawan na tiang blok ha umulong dor bar hor. Haka ni ke program ke badan ni ke motto Empowering Youth, Shaping the Future, ni ke jingpun kubor yaki samla, bat jingpun wandor ke lawai, lawan Ïashim Bynta di ke babun ngut ki samla shenrang bat gentei kumju ki kena skul, ki long kami long pa na loru MDC ka wa yajer uba reforming son lamari uba Sniawbhalang Dhar ha jingkran ulaong ka jingtmu jong ke program ka long ban penslore ki samla ban long ki long ai kam ai jam ki nong wat kam da ka ba u ai nuk saru yelade ba udai unong ai kam ai jam yaki we uba Dhar ula pensloru yaki samla banum ap tang hikam sarkar hendai ban wat kilat girinti ban sengkam sengjam lajong namar ka long ka ba e baki samla baro kin yo kam sarkar Larakimla banwan shakmat na kijing pule, hendai lingba ka sengkam sengjam lajong kan playlat, yaki bakin mi shakmat lingba ka buit ban kasap ka baki don ban sengkam, bat ban yeng hala kijong kikjan. Lingba kene ke program ki samla ki layo lat ru ban sengap ni shibun kijing batai ki bedei ba ka sengkam sengjam, bala batai da skills development officer, uba Lambor Suchen, General Manager District Commerce and Industries Center Jawai, uba Biwarjri, Village Industries Officer KHADI uba T Shadap badna branch manager jong ke Meghalaya Cooperative Apex Bank umulong branch uba El Nartiang nolor kiwe kan mo no wi I kam ki bro jo am ki mesin ko duna ba ki leng woro jo ong ya kham tam dik ten jo ai ira bin tres ka bam jem no to dam to na ile wo duk ni ko sa penyon ni woro how to follow the procedure to avail the scheme nadu ke PMGP nadu ke skill development program manami tu kita ni sutli kita ium sang supru am kita kita to LOAN loan manami kita loan to ora pelang na manami kita kran na manami thia ora hita biya dai ata we always want easy money makings. That is the failures of the poor people always in the entire world. Please remember, the word impossible is not there in the leader dictionaries. The word impossible is not there in the leader dictionaries. Pai bisi jil em di kudai hardware, em di kudai cement, kudai le, do sebedang ngam ni ba. Kitu itri ju ai cha ai ram gi bitang pi bam ya ka sak yoki. You have a negative mindset always. But rim snau ngo yu tu ai ram yo wi leng gi jat pi bam pan ban bi. You are the loser. They are not the loser. Kani mutu anda ka mindset lo ngi kan mo ba. Wo ma ha jon wo dum ju ye tok. Wo dum bon se long to the rich people is evil. Kita mindset. Bon sen wudu jong kita kini mahajun tu sarong do. Tau mahajun do thiau kamu yo krayo imini kon yo ngagul di melamit step jong. Small example lo ipi. Tau ngau pisa. Ngau kana kita man ke kenta. Man ke minutes. Man ke sini. Man ke tiau. Man ke banai ngaju kun mo to because of you I am here aju kun mo ni when big leader ku penjok ngaman nu deputy chief minister tani yang agum jong be mu ma sa ba man kami that is a big difference between the leaders and the voters le pimti penem kami ku non pali ku piyo be ka porsti ku bi. You will be the loser, I'm not the loser. Kejingmun yung ini program be the employer, not the employee. Man kinong ay krek untuk man kinong krek. And I am one of them. At the same time, you're Emily. Nga arjar sus pak sampaw yung imjah company yung nga. Into the minimum. Kau najar imjah. Dan nga semen. Nga company yung Tau bun sen iju em negative mindset in every angle.
that is make us impossible to grow in every direction. Pi kena skor jo em go kam start tipi. Kani berthai kani de joro si or de joro e ka, de joro compete ka. Jo on go start, sorry to say this, do wato lam kam pura le. Kwa go prove it ora. Kamu do wato lam kam start improve. Em giving wato giving ATM machine po sora hitai. Wan live je siap. Tu menijar ngau chembi. Yo avot le poste bang. You will pause. Gani ka thao book ATM machine, MR lig machine. Kavi to update passbook. Kavi machine bobo paisa ni. Kalau ade mo to perling mo do ko bay. Mo pura. Ta jan gani ko mer dur gani kan bon bisa ndara. Do ka upas update passbook kom to bon bisa. Mana po dara sa klodi to praman pa zero ye mem do bank statement ni. You be bertanya di sini uwatu lem kamusta. Umemu pura mong ubay. Don't use the word bad. Umemu pura umula ka jonga ideas and technologies. Upura umula ka jonga ideas and directions. Lada people do to yung bingawa ajar jan nang bo to ngajan start bigi yung masawbana. Ang bijan tip bigi yung masawain. Why start why tip is a big difference. Kwa share mulu mulai pi. Chwa po jige meji denda yon de gasi. Kama ong ni kena nya. Pen kre wo way mi I de ga motivational speech mutum to ni do jo kalam me nongi. Dai te way mutu ni. Ta shwa share in kwa opinion wi pi chwa. Kenar tiang ko si kamon lai luti ga do arajar pra hado ne gasi. Jangan mi ga slide ko pen kre kena ba mulu lagi developmental box activities ko lai. Kwa usu mulu mula kamon man ba. Lada poi un kong ngai poroman imali ni kong senang surok bay. Em gong ngau nu imali usar tibu senang surok nahe. Untuk amte. Ulidar uyo jangai kere step by step, face by face, as per your need. Di uburam kondusi nga em go 15% ke black topping road, 85% mem surok ko keling-keling. Demi asa hable a maximum for the first 5 years to ika road sector chua. Lada ngam tu cubu ay hospital sa pam kamar tahu libu usmen blai untuk ada bakala. Kenmu di uburam mawi on bisiu na kanduli mem bakok pertuya. Ay ambulans utamu tang kata ambulans na lai habia gino kit pra-prang udum hau lai on surok. OTP. That is nonsense. Tem kena bito kena yang ay kesurok lu sen kena kuat ayo rap suk ulai uwan ayo rap biar kat bagi tan tahu bah. Dem nei tewan yo kluti kisken drabiang. Sedang ustabin hak education sector persang ubuk genihu. Ko ngi mentram sa genihu kompos mentram genihu wajar. Persang sanction digi paulak paukuri atau additional classroom yo promote ki kena yo nga. Percanggu yo fight kini ke RMS building kini ke LP building UP building kini ke RMS the bon pautri ba konusia. Kat unusnya makat kamu kalam kada ada sanction in dunia tuli kata on the spot to be sanction kadi so tuli kini highway kini government building. Yo le makana kesurok kal tu giskain le. Lada klaim ke start ke tip dauman ki khoni go sadin. Tau darab ku ke start ke tip malumala. Payo na ho kamu no implement ki scheme yo nga kau emeli yo pi. Yo lu kan usang ni yusi ha blok la simpor ko pi tidiaw. Angom to de so bhabe ya. Sabai ni scheme go sanction ni bai ba mi ku pendep hyper nga ko a. Da overload overburden gini ke thalas ken block. Create usag bi ke block kanam dong. We are moving closer to the people. Rapsuk ka kaman kami. Kani thau lai am kam ki pai ba nga susi so kun ta da. Kita to ka vi to pai ba kam tam cheria no ko dongi. Kita darab biang mulu mula hawa anin to mong perfect. Not up to the mark but we are trying our best. You
pai na yaw musing ka man ate hagsi yaw to blok ding phakunta kalwai thawon ki sikal chora dang ai thawon sa parking dang khnia ma payam to choba perchango postmortem mile khnia ka ai parking honu da kamai ga yaw da kamai ka har dio tiru bro chnong ka dong da lai ku da wan yaw sing lot ke sang ge arsin sti yaw man yaw sing ai sa hamasat ki ga yaw additional ai sa no tem ga gi yo damar huero sa ju ga yaw tem terlalu ti ha kondusi yongi yo malu malan rap yang te wato in general basic needs pai no bayala la pai do ni ke general development ki khana khandro chawon upo jim stem da mangi nong di rock da mangi nong to nong chono ko em katalen myo pun yo perchang ra ke sport infrastructure kat kam yo ka ka man kan ni Kaya nga ka kondusi jan da bundli ki stiti am kondusi yongi to ka ajar is one of the best ko yer kat international standard mo man ki chong kende bhavli ki chong lambakla 95% yo banan football lo ro te perchangi then me you or man kasi boni khna ang no tang do ki opportunities perchang orang tu ko ngawon Sniawbhalang tournament le lisin de braniga ko ran chisin chusne ko pulu lig phawla unto ko makana to la yo promote yo selegi yo opportunity yo jiru select yegi yo i khna kharo yo su ka man ka niwan oro ki tha ko bhaw da promote ye sport man ligi song man ligi zone man ligi area ka nam dong block da create ye nam block association kam le ye thalas ke association muslim de is under process ka man ata malumla phai tu gini man dawan malumla yo to gi hanai katel ki yud dang man gi to ku yaw vier ku vier ki ku vier la sedang promote program Youth for Progress.